I pozdrav svima ljudi, ja sam Adri i danas ću igrati Skywars na Mineplex, sa mnom je moj drug Nikola. Pozdrav ljudi! Haha, koja brzina. Intro. Okej. Nitro. Zamalo da padnem. Okej. Moraš... Prvi kill. Ja mislio da mene gađaš. Pa ćao ovaj čas poput. Joj, to je moj čas bio. A sine. Pička. Moraš... Uvijek pojede suc. Puče me... Jebeš budalo. Pa daj padni još. Misliš prije mene? Normalno da mislim. Kad me falba blokova. Okej. Ljepše mi izgleda jedan kapca. Što sam dobro strikovan bre. Lik, Diamond Sword. Ubio sam ga, daj mi Diamond Sword. Izvolite. Joj, u njegovog timera ja nemam ništa. Gdje? Daj mi Diamond Sword. Drž. Sad se lakše diše. Ja ne vidim timera bana. Jebem ti kručera, evo idu timer. Sad ja to sve pobiti. Ja vidim sam crvene zombije. I na što? Ja me prepade bog te. Okej. Pa bacaj onaj destruktor kit ako zguzo. Jesam, sačkaj, sam se borim s ovom antragom. Jao, nisam uzeo destraktora. Jesam. Kolj tu gamad? Treba li ti bow? Ubio sam lika. Pardon. Čutki. Jesam. Jebem ti. Kruja tuče na kubu, dale. Ne, ko me tuče? Jedi ga ovedno. Tako. Imaš za mene neke leggings i boots? Ubio sam lika full irona. Znaš kako sam ga zeznuo? Ja sam sad stekao. Ovo mi najbolji killing. Znači bož, ubio sam lika. Evo likova. Mislim lika. Hoćeš ga moći riješiti da ja ide na drugu stranu. Gdje ne je, kak ja? Ti sudaš? Koji combo bow sam uzeo liku? Umro sam. Ma, nis. Evo me, bjež, bacam TNT. Nemoj bacit. Da ja ga sad ne pogodi bom, ti bio mrtav. Moj Iron Legging za mene. Gdje sam ja stekovan? Šta još likova ostalo? Ali ja ću jednog da roknem. Ko mene udara? So ti, jes. Sharpness. Fuck, ovo se ne može bovet. Ubio sam lika, yes. Protection. Timera, sine. Jao. Znaš kako stekovani? Dolaz na ves. Evo me. Gdje su? Da im jebem mamu. Pade. Jedan. To boli. Vidi ovo ima diamond chestplate. Gdje? Boom! Yes. Nema ga više. Jao, izgleda ćemo snimit. Bilo vrijeme. Evo likova. Lik nije umro. Odakle ja gađam likove jebote. Ti nisi svjestan. Evo sad će i TNT. Pusti mene ovaj TNT. Ajde. Ja nemam ni strijela, daj mi bar strijele. Evo te. Eto.
Vrijeme da pocrkaju. Lik! O maga kako je failu. Još gubite. Znaš kako je lik failu? Sam je to bacio lik. Da sam ja bacio lik, nisam ni shvatio. Dođi ovamo ima lik. Evo Bog spamam jednog. Gdje je lik? Gdje si ti još u sve? Evo ga TNT. Evo ga, full iron je na south. Evo ima i ovo full iron jedan. Ja ću ovo probat. Ja sam ubio jednog. Ostali su tam još jedan lik mi je ostao. Evo ga, ovo. Ja, pust me na ovaj kill. Vide, kuš, nemoj umrijećeš. Pust me, Ko je to rekao? Jebim te. Okej. Znači, i to je to ljudi što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio ovaj klip, like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav! Pozdrav ljudi.